I'm so sorry, but to my people to get you to the party. You have to go. I go out to my people, and then cut out one more for the farm. Probably I have not one to go out to come with Joseph, and you have no way as to go to the expensive in Cacao. Jesus. I'm cool of the kingdom. Mamma, I am not to any kind. That's not good to me. Come on, I got you. See you quick there. So, my personality, I talk. And shut your bed. He said, jump on the moat. I want them to. I'm now. Did you know? I'm so to most things in my position in Calico. What is your thing? Because you're nothing to do anything. Oh, shut up, sir. You're not a costa. Not about the love I can come. Because I can't hear the you're dressed up and carry. Quando ma che non c'è che non devo lasciare la nuova e trovano tutti allora se non va a buone parlamento quando il come sono già fai la casa sul parlamento my God I never Yeah.
Jesus' name, thank you, Lord. Amen. Jesus. Singahlala phansi. Ngithathe ithuba. Ngibulise umpostile Hlongwana egameni likaYesu. Cela imandla limqabele izandla nonkosikazi wakhe. Thank you, Jesus. Sibulise umpostile uKhakhaza egameni likaYesu. Umpostile uNdlela egameni likaJesu nonkosikazi wakhe. Umpostile uGaleni nonkosikazi wakhe. Umpostile uHlobi ilahlekile isenemi ngcono ungakhathazeki. uThixo akusikelele. Abefundisi bonke ngokubahlonipha ngokwendlela uThixo abaphe ngazo. Namakhosikazi abefundisi. Isazi zikampostile siyazivulisa namakhosikazi. Sibulise uMC umfundisi wompandla egameni likaYesu. Sibulise keyboard player umfundisi uHanis, our sound engineer. Bonke abantu abaphethe izinto ezibonisayo bathandekayo basiyasebenza ngomaqaphela izandla. Kodwa bonke ngiyabahlonipha noma bonke abalapha siyabahlonipha sithatha intombi insizwa i-teenagers i-Sunday school siyabulela. Yes, ngumntana omkhulu ndinomfowethu ke okwalapha andimboni ukhona uBhele ngicela apha ngenyawo umkhulu wam nonkosikazi wakhe babuzile bame ngenyawo. Umfowethu wakhile apha nje andikayichani ngapha. Amen. Kodwa ndizayichana. Amen. Ngoba umsebenzi xa uqaliwe kaThixo awupheli. Amen. Mpostile mandilithathe ithuba ndibonge kuqala. Ndike ngale lakhe uba ndikhokhela abefundisi eMountfrey. Ushunyayeliwe apha. Bashumayela ngenye igame siyovelela umntwana kaThixo eshiye umzali wakhe. Bekufanele lakhe uba ndinikwe nge-mic after sebeshumayelile. But that day bashumayela ngaqoba kugqityiwe. Bathi xa bendinike i-mic ngathi mayingabiseza. Amen. Nakuleli ye-revival kaMoya Ingcwele bashumayela abantu bakaThixo apha. Uqala nje ngosuku lokuqala umfundisi uNdlela ushumayele ngendlela esisimanga usuku lwabeli lokuqala. Siyabulela kakhulu bangcwele ngabo abantu bakaThixo abavuma uThixo abasebenzisa. Nami ngizibona bemincinane kodwa ke ngoba nabelwe ngumpostile ndifuna sabelane nje ngamazwi akwincwadi
yamakorinte. Andiyaqwela ngcono phela phone yami ine-versions ezimazi engincedisa phangaphandle mangisafunda ukushumayela. Thank you, Jesus. Umpostile uKhakhaza ungumhlobo wami omkhulu. Sidibane sesiwusebenzile kakhulu umsebenzi kaThixo in Mount Fair. Asinazo isithomi endlini kaThixo ngoba iba umoya odibanisa abantu. Yes, Jesus. Nothi amen umoya ngcwele uke ungakwazi ukuthi amen yemntwini elapha phambili ukhaya ukuthi amen. Amen. So izwi likaThixo ke salifumana kwincwadi yamakorinte. Ndiphole kanje uthe umpostile nisamke ngokwezibabalo zethu. Jesus injalo. Verse 1, I think ezinye verses sizawukota. Ndingumuntu othanda iBhayibhile uyifunda kayi-1. Ike yenzeke loo nto sometimes ndiphinde ndithi mayivulwe. Amen. Yes. Ndingumntana uNkulunkulu ndisindisiwe ndinomfazi wakwaBadeyi nabantwana 4 kodwa endibazalayo mna senunkosikazi 3 ndaze ndafumana umntwana ke ngoku endamphiwa uThixo ngenxa yokuba waswelekelwa udade bonkosikazi esemncinci ndabe ndiphiwa umntwana 4 ngayo. So ubona mangiqala lapha my first born is playing the keyboard in my church ukukhonza uba secaweni. Amen. Ndiqala inkonzo ndiyenze endlini. Amen. Akukho nto ebomini bam yomfuthu galeni ebaluleke njengokusindiswa. Ndizalelwe i-Faith Mission, ndizama ukuzazisa kuni. Ndaze ndalahleka entsindisweni nam njengabantwana bonke phaya ko-16 years. uThixo waphinde wandithola ndise-Foxted ngo-1999. Amen. Ndasindiswa. Ngo-year 2000 I was planning ukuwa. Because umuntu nxa ezowa akavele awe uyaplana ukuwa. Ungade ucinga umkiswe nguwe kumhlelile kanti bezama into angawela phezu kwayo. Ngicela ukukhona leya andikhaphe mna. Amen. Ndifuna ndikhaphe ikhona leya because ndijwayele undihambisele nje uhambe nami iba lento endicisa kuyo. Ukuwa komuntu ndandiplana ukuwa kwango-1999 ukusindiswa kwami ngo-2000 ndiplana ukuwa kwaze kwafika intente e-Oxted eyayimiswe ngutata uSithole. I am not trying ukuba ndiveze igama lakunalikhulu. uSithole ngumuntu naye wendizwe njengabantu bonke. Cha yandinceda intente yakhe because ndandikukhulu lokuwa. Nxa iqala ngene-Oxted wamisa intente wasebenza umsebenzi omkhulu ebomini bam because insindiso lencila ngeyabantu abasistende. Amen. uJobe wayiveza insindiso yakhe yabantu ababhadlile. Ndayithatha futhi back ndabuya nge-full force kwifield yokusindiswa kwami. Ndanditshaya intsangu kakhulu. Ekhaya isekonke ndandixabele noma ngigxothile. Kodwa uThixo wanenzela inceba yethu. Abantu basifuna sibale sesinxibele ootayi. Ungathi asindiswanga kodwa ungalali kule-ground ngabona abantu bancedakele apha. Wonke umuntu endingathixo efundile engafundanga uzoncedwa. Yes. Ebiziwe engabizwanga uzoncedwa. Lizwi likaThixo. Walibonga igama likaJesu. Ndancedakala ke ngaloo nyaka ndahlala evangelini ndathatha ndimncinci nonkosikazi. Usokolo lekhaya unkosikazi umama wakhe wayesebenza ekhishini nomama wam besebenza emakhishini. Xa sasitshabiswa utata wam spiritual father wam ukhonza ebandleni endikulo ngoku tata umfundisi uKhakhaza. Kwakukhona abazalwane besuka eKapa bakhonza phaa umfundisi uNcana beye emtshatweni wam. Uthi uTshaka sathi xa sibuya
sathi uLusabe into la yenzayo yokudibanisa abantwana abaningi kangaka bazohlukana ngokabantu abakholwa kanti uThixo wayekhona. Amen. So ukusindiswa is not a joke. Xa usindisiwe usindiseke. Amen. Ukusindiswa kuba uhlukane nezinto. Ukhona izinto emhlabeni ongasoze uzifumane. Ufuna ukuzifumana ude wenze lento ongafuna ukuyenza. Itsho ikunike lento oyifunayo. Kukhona izinto ezingalahlekelwa. Ude ulahlekelwe zezinye izinto uthi ufumane into ebezulahlekela. Apha emhlabeni kukhona into ongayifuna enkosikazi yakho ungayifumani ngenxa yokuba ungayiniki lento eyifunayo eluthando. Ungafumani ukuthonyelwa kanti awuyiniki uthando. Ungangayifumani into oyifunayo ude wenze lento ongafuna ukuyenza ithi ikunike lento oyifunayo. Ubomi bakho soze bubuyele kwipozisini yakho until ude uthathe uYesu orestore ubomi bomntu. uJesu bathandekayo akazange azele izono zethu, wazela ngestate of izono. Isono esenziwa ngu-Adamu sangcolisa ilizwe lonke. Yeyona eyisidi yezono loo nto. Ukusindiswa xa uphanisana yamkela uJesu uze kunqanda loo khesi. Malibonge igama likaYesu, malibonge Nkosi uJesu. Ndisindisiwe ke uThixo wandinceda. Ndicela sifundeni bathandekayo quickly incwadi yamaKorinte. Incwadi yaseKorinte okokuqala, yes, chapter 2. And then from verse 9 and 10. Sithanda zesiyana. Uyasithanda lesiswati. Isiswati sinefish. Yes, sesakhe. Dilibhaka mna. Isibhaka saza ngoba sisuke emaswatini. Isibhaka njengoba isipotile sinongetanga siyatula sikhamba isikotse sisesilawo sisibhaka leso. Ayilona sinazo. Sisuka eSwazini nyani ngeisibhaka. Into eyenzeka uking Mazikane wayekhwele elimbiliza laseSwazini. So laliphathele rayilithi kanti mfaka othi noma Mazikane waqale wathi bangasakhona isibhaka. Wathi sipotile sinongetanga siyatula sikhamba isikotse kamfactisa yina. Amen. Masifundeni quickly bathandekayo. Jesus. Please. Funda mama. Sifunda encwadini kumaKorinte chapter 2 verse number 9. No, funda 1 no 2. Verse 1 and 2 and then funda verse 9 and 10. Verse number 1. Intshumayelo kaKristu lobethelwe. Verse number 1. Nami bazalwane, ekufikeni kwami inzaba yaNkulunkulu le imfihlakalo angizange ngiyimemethele ngebucwethu nangenhlakanipho. Verse 2. Ngobe ngathi misela ukuthi ayingikwati lutho lolunye ebukhazini wenu ngaphandle kwaJesu Kristu, naye ngimathi abethelwe esiphambanweni. Verse number 9. Kodwa njengoba kubhaliwe ukuthi lokho liso lelingazange selikubone nedlebe lingazange selikuve lokungazange kuphume enhliziyweni yomuntu, uNkulunkulu wakulungiselela labamthandako. Walungiselela abantu abatheni. Let us put this cause. Incwadi kwabaseKorinte chapter number 2 verse 1. Yes. Ngoba ndaba yintanda uNkulunkulu lesithilelo. Verse 1. Mna-ke nakuba ngizile kuni bazalwana, angizange ngabuzisa ngokuthetha nakulunto, ngingazisa ubungqina bukaThixo. Verse 2. Kuba
Opinion of this. Kuba dati Datima. Kweloma. dati wabaloma jingazinto phakathi kwenu. Ingekho Yesu Kristu. Naye. Naye-ke ebethelelwe emnqamlezweni. Verse 9 and 10. Verse 9. Njengoba kubhalwe kwethiwa, izinto ezingenakuboniswa, ezingenakuzwandlebe, ezingathathakatha enhliziyweni yomuntu, zizothixo abazilungisela abamthandayo. Ezwa izinto zalungiselela abantu abatheni abathanda uThixo. Masithandaze. Help me, Holy Spirit, in Jesus' name, amen. Ezinye izinto ezibhalwe phakathi zalungiselela abantu abatheni abathanda uThixo. My Jesus. Obhala abathandekayo nguPawulos. Uyabona xa ufunda iBhayibhile bakhona abantu abaku-inspirayo eBhayibhileni. UPawulos ngomnye wabantu ofike andenze ndime xa ndifunda iivesi zakhe. Kuzoba khona uDavide. Bona uthetha ngoDavide uthetha ngam. Xa uthetha ngoJohane uthetha nam. Because aba bantu aba bebembulela uThixo. Walibona igama likaJesu. UPawulos ubhala kwibandla laseKorinte sithetha ngobunzulu bukaMoya Oyingcwele apha. Walibona igama likaJesu. Sizomzulisa uMoya Oyingcwele ebantwini here in the Cape Town city. Sizomzinzisa uMoya Oyingcwele evela kuKristu Jesu. Because uJesu bathandekayo asimazi ngenye into ngaphandle kwasimazi ngoMoya Oyingcwele. uJesu mayefika apha ushumayele ngobawo sezulwini. Mayefika ehamba siya noMoya Oyingcwele, nguye ke ngokuMoya Oyingcwele osambulela uJesu. uJesu akashumayelanga ngaye, kodwa ushumayele ngobawo ezi zinto nizenza ngobawo osezulwini. Moya Oyingcwele yena usimbulela uJesu. Ngeliphandle xa unganaMoya Oyingcwele awumazi uJesu. Ushakalina. Xa unganaMoya Oyingcwele apha kuwe, sengitsho ngoku okokuba xa unganaye ndimtransfera nawe empilweni yakho Moya Oyingcwele umbambe. In the name of Jesus. Holy Mark. Uyabona yena bathandekayo ubhala uPawulos ubhala ibandla elinganaMoya Oyingcwele. Ibandla laseKorinte iBhayibhile laligeza kakhulu. Oh my Jesus. Yayilibandla elalisile eli. Kodwa bakufuneka into ethethayo angathethi ukusa kwalo. Kodwa akhulume izwi. Uthi ngiyafika kubo uni andithandi kubona into ingeyibuye uKristu Jesu. Ngoba nam ndinguPawulos andizidinga ukubhisa nakuhlakanipha kwami, kodwa ndizoveza amandla kaJesu. Because akukuncedi bathandela ukufika ebantwini uveze bakubudisa ungavezi izwi likaThixo. Kanti nakuwe ukwazi izinto zakho akusinceda mntu wakho. Nokwazi izwi wakho akulosisiza. Kodwa ungasisiza ingene ilizwi likaThixo. Kuvela nesondo lakho ngeke lisincede. Nemfundo yakho ngeke isisize. Into yonke yakho ngeke isincede. Kodwa sisuke namhlanje size apha sizofuna izwi likaThixo. Sizozikhulula ngalo. Oh Jesus. Sizokhululeka ngalo. Asizoshumayela kuwe. Sizokukhulula kodwa nasiyakhululeka. Kodwa sizahamba lizahamba lizihamba. Alisiyo izwi likaThixo. Nawe namhlanje yayikhulula. Appointed in the name of Jesus. Yakhula lapho. Ithake isikhathi kophezu. Ithake amandla kaMoya Oyingcwele. Andifuni ukukhuluma into. Ndifuna ukuthatha amandla kaMoya Oyingcwele. Athi masembambile umuntu agqolozele. Amandla kaMoya
Matthew chapter 10 verse number 37. Lo uthanda uyise lokuba ngunina. Lo uthanda uyise lokuba ngunina. Lo uthanda uyise lokuba ngunina kuna akandifanele mna. Awufanelanga wena mthandi baba wakho. Mhloniphe but ungamthandi wedlula uthini yazi mama wakho mama samthanda apho okanye aphile kulo ofwapho ofukakazi semifasti ngaloo mini safasta sifele sakumamjoni akaphile okanye abhubhe okudala kulo imbali alemkodana bakaphile kulo funeka aphile okanye abhubhe kama nesifili sathenge fasting ngasifika obebe kumamshoni sabe siyakumela Nkosi kuba soyisho ukufa following Sunday yayisenkondweni yashiya umfana wami ubaba bakade bafika abaphele because akukho ebaluleke empilweni njengothixo ukuthi idlele umuntu othanda okanye uthanda uyise ukwenza uthixo akafanele izodwa intombi yakhe umntwana wakho lo mthanda kangaka udlule kubethayi idraft depression ngomntwana wakho uthi ngeke uhlala phezulu uyeni uthi ngiya
I
engekho yena abangakhohlwa nxa ekhona zonke into zikhona abesekhethe isolomoni kwathi Psalm 127 athi nabayakhayo engekho bayabulalela abaphuma lonke noba singakhangela into ebunzulu bukamoya oyingcwele singabulawa yini because into xa engekho uthixo okanye umoya oyingcwele engekho iyakwazi ukumbulala noma ingabizwa ngegama lakhe akuthethi ukuthi xa kukhwela into bekathixo inayo xa engekho akekho futhi uzoyiva nabantu abakhona abasindisiwe abanye abangabefundisi bakhona ukuba beshiye umnikazi wezinto babe sebebulala ngamakanya bathile indlela zabo zokwakha amabandla abasola inkinga basuke kumthobo wezinto zonke bonke abakhona bawakho umtshado wakho engekho uzobulawa kulo mtshado uzobalela depression kulo mtshado because uwakha umtshado wakho without God nasemsebenzini ubulala umsebenzi wakuwudiprese because akekho uJesu phinde emsebenzini wakho nokungafiki kwathi kaLuka chapter 5 ithi iBhayibheli lithi uJesu phaya ufika koPetrus noJohane noJohane iBhayibheli abenobala ubusuku bonke bakhonsele ilizwi elithethwa nguSolomoni incwadi kaPsalm 127 bathi inkosi zibulalelile ubusuku bonke bebulawa yinto abayithandayo bebezoloba kodwa babuyinanto the problem ibingasingenanto ulwazelelo unganasina but the problem abekumnikazi wezinto azangabi ukuthixo enkonzweni ibandla libayinini noma ngabalangibana usekoba abamthandazo naye ngekho umnikazi womthandazo basela indawo yomthandazo naye ngekho umnikazi womthandazo kodwa bayesilwele simlele wakababili abathathu nayesikadele besikadele nam because bahlangene ngothixo bahlangene ngendaba zabo okanye ngendaba zabantu bahlangene ngothixo abo bantu babo bayabuleleka besemthandathweni beyibizibika yomthandazo kodwa basibe basobolisa ngengabaleka umnikazi womthandazo akusibathanda kakhulu ngisho athanda kakhulu thina mposi cha sithandaza uthixo omkhulu amadodana njengathanda kubaphile mposi akusibasize kusiphaza kakhulu abantu abakhonza abaninani into ebangela uba bayiqungule kwenzeka izinto ahlale ekhaya abaninani okodwa noma wake wena ngathi awuhlala kolonyawo ngapha ahlale emini ini ngabathandaza abantu abafa abanamandla abantu abafa ithi incwadi yesibhayibheli kungcono inja ephilayo kunengonyama efile noma wakubheka imali kangakanani ungathandi unguludadewenu ongafundanga abasekho thanda losaphile ongani nxa uthanda umcela uze kwashumi asinasabe nabantu abafa asinakasabe nabantu abafa ukusisababonga asishumayi kwezindaba zethu okanye esifesi zethu sishumela amandla ezinto ezizibisayo lapha zezithetha ngumoya oyingcwele ukuba ezi zizoxhobisa kwabo kodwa umoya oyingcwele xa uzofaka lendiselele angakusiyi nawe wena ukwazi balesitresi akafundelanga umuntu oselisalesitresi ithethi akathandazi umuntu imotaesifikele uthi angisoze zakhathazela ndoziphile yangithanda akakhathazeli into othandazayo kodwa ongathandazi and ukuthandaza ngathandekayo ukhula wena ungathandazi ngengena uthandaze ngomoya oyingcwele lezihamba nomoya oyingcwele awuthandazi into waphambi kokuthixo
umkothandaza emoyeni uzikhulula yena uziba kanjani la abantwana baka-next-door wakho bekhawela yimithapho wena ukuthandaza ngabo awukwazi kubahleba because uyiphathi yabo xa becabanga because ukuthandaza ngabo ukuthi beklini kodwa nongathandazenga ingomnye unkulu uba ubese uzikhomba futhi zilindele waphila kanjani uthapho kodwa xa umeke philithana ngomthapho ukhula ngawo ukuthi ungadobheki le nto ukuyibona eli because iyakwazi into usindisile uyidobhe ungangeni ndawo xa uyibheke bangathandazi nayo ababana nayiqhubeka samuvuyeleleni ubothandaza ngalathekayo ukuze ungakwazi ukuhleba ngawo xa uthandaza ngento uyasibana abantu baphakathi kwayo asazi ukuhlelele into phakathi kwayo uthandaza ngento zonke nohulumende zozozozonke nje uthandaze ne-ANC hleze kwenye-ANC thandazela zonke imali obathixo bakele bonke wena kululakule ukuthandaza ngabo bonke abantu njengalothixo ingabonke abantu nabasekhangeni sentshona engikuphela ukuthandazayo uyakufika uthixo sentshona lokubona lawo uyakufika uthixo lakini abonke abantu bangasindiswa aphinde athi bonke abasindwayo imithwalo bonke ukonke ubiza bonke omfithi nonke nonganayo nemali uthixo ubafuna bonke so nawe xa uthandaza ukuthi ungajobheki xa usindisiwe awuzingeni into zepolitiki awuzingeni ungazizeni into zesaba awungeni into yepolitiki kodwa ndiyayingena awungeni into yepolitiki awusindisiwe kodwa upolitiki amaziwayekekile sobala athi ngumbana azo asibangilizwe thina sibanga amazuba amazuba angezikelwa izimene mayiphaa Bapak-bapak yang sekarang juga mau menyakitkan
edolophini kubafuneka wenzele ukunoba navalimo layidrayiva laba abadleli wasebenzelesa ndambiza ijobo yayinesipeleki sengicabisa senzela ngoku ndathi Jehova akenzulilizwe inesipeleki kodwa silapho esinye sifanele esinye sifanele sisapho nditheba njengotata umpostile ndathi ndinganemokhile yayikwatuza wonke ndizothi nawe uthatha ngamandla obunzulu kamoyendlela ungaphumi ngalaa unganawo amandla obunzulu kamoyendlela wefuna ukuthatha umntwana wepependlo ozisinzile goluthi uthatha ngawo xa ubomuyingane kuthathe ngono uthatha phambi komyeni wakho ngawe naye umbele uthi inkosi ukuba ndibonza kumthatha ubele ncencana uthatha phambi kwakho le ndoda uthi ngami nomyeni wakho umwami msondeza kuyo uthandaza ndathi tata ndithathela amandla athi sifaye khona uyaphila yikhwandle lelide uyikhwandle ngeseyifu uyayazi iseyifu engantoni xa uthetha ngeseyifu uthetha ngeconfidence xa uthetha ngeseyifu so loo nto leyo iyaze isifanyana evalile esakwenza zikona uthetha ngeseyifu atakaze usanyana ade uwanga ngivale njani na ube wena uyazilela umthoko uphile ngegama lakhe atakaze usanyana ibaba uvulile umntana ube beshibobo iphilo nokuthala nakatoni ngeseyifu sekelesipilo nokhono umntu abomvumeli lokwana manyana ekomisteki umntu akalenazalinde komeni lawo phaa abomvumeli lokwana manyana ukwenza batheli sesingafundanga wanda usana wasaka kule wesikini isekale umuntu hamba ngemoto yokuba bovuma nisuka namoto kana manje beke umsteki ngewe thisisi abazana nemoto ayi reach through ana mali ayi reach unolini balance utubona mama na mali crazy
kupeleka. Hicho ndio kitu zako. Abali kwa nyamani na kitara watu kupala mambo yao hivi. Hadi kitu za kwenda. Ndio kitu na ndio wewe. Watu pema. Watu wanarudi na mali. Ndio kupema. Yeye anasema Uti difende il culo da qua di queste delle mai se delle di attivare mai punto. Nel culo non puoi fare mai sotto una settimana, me la mano la scrivo la fonte, ma io non mi amo. Ragazzi, il culo non trova. Usually,
Njengoba ngilapha nje akufani noyima umgulukudu. Noyikuthi Dalam proses follow orang tak berjalan, walaupun macam itu, ada tempat, sebab ada follow. Dan jadi sim kita dalam sim, faz pada mulai itu nanti, untuk sahabat itu. Mungkin aku itu orang yang tempo ke, apa nama? Abu Ifuni. Bisa pasti sudah pada mencoba. Akhirnya silakan kalau sudah dan kalau kita silakan kita dengan nama kita adalah mana dan kita tidak mencoba. Kalau pasti kita bersama. Bangsa
umkholo. Abanye abantu bashiyela umkholo bekushiza imali. Abanye umkholo bakushiza ukuhlupheka. Unyaka wakhe waphuma wakhe eqhakaza ngidlozone kodwa waphuma endaweni kathini. Onawo umadlala uliwani unawo imali baphuma ebhedele bekhishwa indaba esikhashana. Abanye bakhishwa indaba ezophila idlule. Abanye bakhishwa kuwikend wesikhashana. Ngokuthi kubuka uthixo kubuka moya elibhayibheli abekho amalungu okwalapha emhlabeni kuyaphela. Zonke namhlanje namhlanje khona amandla amathi uzawafumana uphuma ugcwelesini ungahlali kuyo kodwa uphuma uhlale kuKristu Jesu. Ngizokuthathela lo mandla ngingakhaphela ebantwini balapha oba bagcoka uKristu Jesu lomoya oyingcwele bangadaki izinto yabona umoya oyingcwele uyizungu ngibanga lo mgomo kwenu ukuthi ubazivalele ekoneni ukuthi umoya oyingcwele ubabhida nawo zopasa nawo usesiluku ukhona abantu umoya oyingcwele ababengazitheli bahamba zombili izitu zakwabo kuba belungiselwa ngabantu abathanda inabesibili namhlanje lotransfer yomdala beyifeyini lotransfer ifeyini ubamba umoya oyingcwele loJesu. Bakhona abantu abasizakubizwanga isayinele nesinela kubefundisi abanye bethi benkulu kodwa ibenda babenewonga ebenikuba zisebenze abayifunayo andikwazi ukudevelopa ndibeningi ecaweni wakhona into ezinexabiso ufuna indlela zibenze ukulahlekela into ezinexabiso inganaxabiso kodwa banikubo bamayifu nababhalela futhi bathi kanjani into esikuhamba kamhlanje yazi madoda futhi kungakumane ngofuna umjani wami apha till now ubuya ufike ukhapha idevelopment ifike safari times ezinto zikhokhele ziyaduceza akudlala kamini into ezibonile umoya oyingcwele futhi ndilotshela mahala namhlanje lento noba abaningi abathile nabo lona ngobasamkeleni ngoba singenile esikhathini siyaphambili ekuthandisa nemali asizama uzothatha iposition zabo igift yabo betithabuthatha uJosefa bamvale entolongweni kodwa abamvale entolongweni banyane bamkhiphe xa sefuna ukuphala igift yakhe lawa kodwa sizowenza apha kwi-movement ngegama Yesu ikhona umzilesa wenza nawe yebo wakho aselokho kunangakonana kodwa sizosayinela i-agreement yothixo sizophusha nge-movement ekunzulukamoywe futhi sayiphakamisa nenkala ukuze endleleni zakukhokha siyaphusha nawe nani basibenzeli nawe uphushe bona kakhulu ukhona abantu abanokhulekana nale egama laJesu asizoyenza ngento in our names njengositsho but sizoyenza egameni likaJesu noPetros noJohane bake bawuphusha kakhona bangakwinalo engekho uJesu xa bephusha bathi siyavuma sikhulekela ubonke asisafuni ukuphusha in our names kodwa kuba ufowena uphusha
Now,
In the mighty name of Jesus. You need Jesus in your life. The situations that you are facing in your life, you need Jesus. Yesu isombululo senkinga zako nobumbako. Siyabonga Baba, siphokolelisana phasi yabo kakhulu. May God bless you. Khona munye nayo thina ngamdinga uJesu. Now promise that now we are ekamelikos. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Please come forward. When the money will be the operation. She got these other man to go over still, and then they come to the and they just say that give up in life. Now when I'm talking about the same person, Mokuna now and Jim must talk to something that we are. He's not telling them now. He's not telling them now. Father, in the mighty name of Jesus, we give you all the glory, all the praise. Chikowa mulungileyo, la emlomeni wakho mama ngakhona. Sibamba ngazo zozibili, chikowa mulungile. Sibamba ngazo zozibili. You are the glory, all the praise. You are God who made heaven and earth. Engabanga khona abakhona emhlabeni ingentshona nguwe. Sikushela Baba usuku kuwe imbeko. Bawona amandla onke kuwani babonke amandla. Thixo wethu olungileyo egameni likaJesu waseNazaretha. Thixo wamona amandla onke siyabulela Nkosi.
Thixo wami unamandla onke ukuba inkonzo yakho le. Moya wamandla sibonile ke Nkosi khonapha. Baba wethu unamandla uwenza umsebenzi. Siyabulela kakhulu ngendlela emangalisayo. We glorify you. We magnify you. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Baba wethu unamandla onke mabangalali emakhaya. Thixo wami unamandla mabaphume nawo lo mlilo. Thixo wethu unamandla bangena emakhaya. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Ezampuku ezimamela iy'ndaba emakhaya. Mabefika namhlanje bafika bengumlilo. Baba wethu unamandla kuyasha kuyanqoqa. Konke okumisiwe kusathane emakhayeni wabo. Thixo wethu unamandla bangena namhlanje bengumlilo. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Thixo wethu unamandla. Siyakhangaza siyakholwa. Baba wethu unamandla ukuba wena unguJehova owadala izulu wadala umhlaba wadala ulwandle wadala isibhakabhaka. Thixo wethu olungileyo siyabonga. Thembekile siyabonga. Izwi lakho liphilile lidala. Baba wethu unamandla. We glorify you, we magnify you, oh God. In the mighty name of Jesus, Father, I pray. Thixo wethu olungileyo ukuthi lowa nalowa Thixo wethu unamandla. Inhlelo yakho ibe phezu kwakhe, ibe phezu kwabantwana bakhe, ibe phezu kwento yonke ayibambayo ngesandla sakhe. Baba wethu unamandla, fihla Baba wethu ongcwele ibandla lakho egameni lika Jesu waseNazaretha. Sibonga in Jesus' mighty name, Lord, we pray. Amen and amen. Ukhona abantu bagcwele apha umpostile ngokwembiza i-pledges abaphathanga mali. Ngibacela beza apha phambili sibe nenhliziyo.